Kardom, Pini Hills Tamkar Biang Long Birta Thanji Bang Nili Samirup Jilen Tarupi, non Birtang Tan Panar Jupanikta. Socing Hemta constituency Kapardo Langkhang Ahawar Dolong Kawe Ajok Kisungnang. Yanta constituency ke Parlo Ponalo. Akhirnya litung tirang arong asar akhirnya. Kisah tentang school gitu tentang katora gitu apa sebut hangali termasuk Karbinong Thomas Council nang cari bom gitu bom BJP सरकार भाग नानी तुम इस चुनी रिपोर्टिंग नानी तुम ना जब करang orang ke jadi ke lailo tolong kawe tawar kawe asal semalta school kitun शिक्षा sekali barikha porna le te tolong kawe apa aku tawar kawe ta barikha por deng han lo lang bung lang plat kan semara itu produk blue kesaikar kan cengkoi asipan school kitun semara student dan gedam kiju pan शिक्षा tolong ta jaga po tolong saya tolong ta metang je body si lagi po tolong ta kemparat parat masih sarkar ke ta atumta dambom lo wang bom bon pi ta jang chong bahar jarang asar bangke ajat asan ta kelang ini kan samjin buah bostu ipi hilang le si BJP pana AJP pana ma Congress pana lahi tumta sarkar Pini There Hini Erni Jokla Banda na tupen kebang bom ihum NL01 L 7085 agaring NS39 Atowar pen Dimapura na tu Sentex ke pang bom mahut akhirin tarakman kacingkoi berada ke tok bom pertan ke kecil kecil nobela. There Hiniarni langsung PLP Sekolah Long Anti-Corruption Youth Power of Assam Nirip Arokeseng Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Committee President Sotro Borwal Lapen GS Sonsing Kisu Atung Cekongdo Labang Somai Long Katu Kawicidon Sarpen Mike Laki Binut Teron Lapen Secretary Annual Killing Apansi Arkupek Ponlong Anti-Corruption Youth Power of Assam atung akimang laki rong rup kacingtur asai amo kele kelele lapen kecupang lim hai hui kelang cariji aphansi la mangso Anti-Corruption Youth Power of Assam atung nilip ahawar sitame arok seng ponlo News Desk Report Henry Tiso. Pini Birta ke lapan si kang tanpan iglo lang ibom tami Hills Tamkar Biang Long do methang me kurang tu.